Ake sibone-ke ama-Charlie and frequency tables. Soqale nje kuqala so-organize i-data into groups yama-interval or categories. Ama-Charlies siwamakha in groups of 5. Njalo wabona i-item elifola under interval ethile, uya kuleyo interval umake ngenduku eyi-1. Mase ziwu-4 induku eziyi-1, 2, 3, 4. Esi-5 awuyibhali-ke ngapha, bicrosser. Khona uzothi uma ubuka leya nto uyazi ukuthi 5 ngakhona enye ushi-10, 15 njalo kuba easy. Then uzothatha lawa ma-Charlies uwa-ede wonke bese uthola i-frequency etshengisa the exact-ke number yayo yonke i-category oyenzile la. Ake sibone nayi example. Nangu u-taxi driver la for 4 weeks, Monday to Friday, 5 days le. Amaviki awu-4 kusho ukuthi times 4. Kuthi for 20 days lo driver uzobe erekhoda inamba yamakhilomitha awahambile. So abhala-ke lawo makhilomitha.